ayikho indoda engahlala nomntanami isikhathi eside kangaka ingaloboli ngami yona indoda salokhu yahlala nomntanami iminyaka engama20 nokhiwayo ngaphezulu akazi yini ukuthi indoda inhlanga zinkomo zayo mayengaloboli umntanami ngiyomethemba kanje umntanami loyamazi useyafana nami umntanami alikho nelodi khona ngalazi kodwa balobo buyisa umntanami wamkhanyana ngithi buyisa umntanami yeka besiphila kanje ngithi buyisa umntanami wamkhanyana indoda inhlanga zinkomo zayo ngonyani indoda inhlanga zinkomo zayo inhlanga zinkomo zayo ngonyani indoda inhlanga zinkomo zayo inhlanga zinkomo zayo ngonyani inhlanga zinkomo zayo inhlanga zinkomo zayo ngonyani inhlanga zinkomo zayo inhlanga zinkomo zayo Nomtanami iminyaka engama20 ayo ngaphezulu